in this program. Akiban halo, ilitum risun nimso made youth satu. Non prangiban jalan PPC dong klaim nanti made damai ma kato boleh tunda cekam cimo mungkin aso. Isia ke celar milik Athengno lo Aphlc youth atum. Isia ke celar mang halo. Aphlc mong wang dia prangge Rongphar.G atum. Rong bete hot kitchen kong long kong thai atum. Aju ke cinti bepal cinti pewak di buktum nom nalo coba lang nalo itu. Doma, awe. La Aphlc dong kelang perla ke celar halo. Bima ini tuh mana ke Japon itu malida atum. Ini tuh angkip job saja. Nah itu Aphlc Central Committee tuh anisipat hot kitchen kong Rongphar.G Thengno lagi. Lasi ini tuh kacau di dunia so. Lasi non ini tuh dak kelang teman. Youth satu, especially for the youths. Ini tuh si kacau change sama ini tuh bahan anjing. Aphlc dong kelang gelar tuh man sekali. BJP dong keto tuh man sekali. Halat tuh man sekali ini tuh si KM kacing tha. Keto ketha, kejo kejun, kaning je kado kalian tahu itu. Decline anjing. And we speak about the law. Ini tuh ke cekam cimo malin sampai tuh ke kitab pontang. Ini tuh ke. Lasi meeting along this sampai. Ini tuh labangso kitab sikshidul kitab, Indian Constitution kitab. Ini tuh pontang. Tikang lalu. Penang ana party itu, especially BJP long itu atu. Constitution aku hak kamata mata kacini tak kaparlin tuh kok. Lah kaparlin tuh kok pos ini tuh kitab pontang. Di lapan kapal coba. Aphlc itu musiku. Last year, what itu counter to the meeting of Sunday. If anyone want to question us directly. If you want to know about the Constitution of India, if you want to know about the 62 to the Constitution of India, you confirm and you ask directly to us in the meeting. Hala, kung social media lang poktaw ka ho, kung wrong na mamasi, kung horizontal meeting no, Aphlc itong kanina ke chokche, lasong kekla ni chokche la kekapa chopay bukya la kale, no lasong meeting no ni kagwak nai. Lapian kaya ini tuh mansa ke daksi dulu, ini tuh autor ke daksi dulu, constitution daksi dulu. Lalu, nasi ini ya program lo, theme. What is the theme of today's program? Langsung conference of theme lagi knowledge is power. Kacin ni lo jakong lo. Knowledge tuh sampai kalau nanti tuh cini nek kalau nanti itu jakong apa dia cini. Non ke ini tuh 1960, 1920, 18th century asal kali non ke. Road mai kasih tak jakong teling. Nepal bat kira nahi ho. Ne cepat sedang ko apa lakali. Laki kiru tu akan mengerti. And we don't respect this kind of people in this modern areas. In this modern areas, we don't respect this kind of people. We respect the people who knows the law. I want to see masih lekun kaman picture di nanti. Kali berapa? Kalau nanti, I want to see masih aman di nanti. Lapian ke I want masih pergi jadi. Law and order itu, police itu. Komar masih kapir apa? Law masih pergi jadi. I want masih pergi jadi. Non minister itu pun arona akan because constitution is the supreme law of the land. Constitution attack land minister itu kedo kali minister itu attack si constitution tu. Apot si constitution akan lasi 2016 aneka it is 24 plus organization non ke episode itu mo ini tu Guwahati High Court lo paragraph 2 sub paragraph 7 ada dat angtan dan kewana kecil Tuhan Amir Khan dan lagi watali sakit misalang lagi politum kehan kan itu han court itu han pipos na pahay dulu. Laka aron han kecil kita ben poli. Kacil coba cek tengkan no si kecil Tuhan peluang ini tu si Rongphar.G kan dah. Sedang non kali tu constitution tengkan Guwahati High Court on case kilo hai dulu. Non keklan berakan non turun rohan musikan dah. Council kan ni tim kar yang non buka cek rong tu. Latung si kan dah latung si agai. Akhirnya latung si cek kondo kan dah. Aphlc tu lah cakap untuk posontin itu median jadi kalau lasi knowledge is power gian ada kacini aja kong happy lasi awareness the meaning of knowledge for me what is the meaning of knowledge it includes fact information and skill acquired through experience awareness for fraternity gained by experience of facts or situation when we talk about knowledge we need to know the roots of knowledge. Knowledge aku tak mesti gian, kacinya prinsip cekani buat apa? Kona prinsip asal kacinya aja kong kemana? Kona prinsip, what is the root of knowledge? We need to know this. The root of knowledge is wisdom. Wisdom. That's why knowledge and wisdom cannot be separated. Knowledge and wisdom is linked. It is like a spirit and a body. Muli tu abang lah penakar jom sama taksi. Knowledge and wisdom tu lagi cerap campbell lagi. Lagi jika boleh lagi. Lasi iltum lasot gian la masuk kacini aja kong kami dia pasti.
Kabete la pena posi, ili tum Athengno gedi, ili tum alida PC claim hoto. Ili tum London lo pondre PC claim hoto. London senanda 6 schedule to the Constitution of India. Common nilkham gedi. 6 schedule to the Constitution of India is a many constitution to govern the tribal areas. Labanso 6 schedule to the Constitution of India ke lage ili tum phana ki pi 1951 in Canton ili tum phana ki pi lage tribal area chari chalo moi pobha. This law is given to us to govern the tribal areas. Where is the tribal area? Tribal area na lo if you look at paragraph 20, it is written that Karbi Anglong and Dima Hasao is a tribal area, including Khasi Hills, Jante Hills, Garo Hills, some areas of Mizoram. How is the tribal area long? How is the tribal area long? Kachaliji Hansel to Manaso 60 to the Constitution of India and below. But it is our leader. It is our leader, our former leader, that they rejected this kind of constitution, this kind of law. Lastly, ini tum leader tum, itu cipunan bawatik, apran dari tum hanya kejap orang tum. Labangso ron kacini ne, constitution kacini ne, six schedule kacini ne per, council kacari, non sonatha, politics kapatu ke se business asaman dah donde. Niltum university cari bangkutnya niltum han itu professor South India seorang kantor lalu. A businessman cannot become a politician. If a businessman become a politician, he will sell everything. Alam ya ho kedi business ke klema mune ke business an institusi. Business ke klema mune yosi politics patu panyosi kaum recuang ho ini tan bukan lagi cocok apa lagi. Non kali kurang itu macam konkret. Sakuri naik lang lana na pos puji. They sell away everything to outsiders. Mahal itu. Lastly, leaders program itu ciri naik. We need to know who are the true leaders and what is the meaning of leaders. If we talk about the leader are those who shows the way, who knows the way, and leader are those who leads the way. Itu mana ke klang ponaban, nak ke jap ponaban, lapen ke itu makan nak ke than ponaban si leader kucing. Ini tu malong leh helang ini tu macam kau macam jauh ke itu leader kali. Lasi Raat tu pantai kanji. Cini ngai, langdon kanji. Election hot baru sisi nangron tribe. Konange election hot pada long ikan som chopen. Development akan nak kempo punah apa coba long ini som bangga lagi leader kan leader. Arona time pada kita bila hello tu leader. He is a good leader. For example, paragraph 3A long ada ke top do, ada ke transfer of land bukan top do ada. Paragraph 3A long. 5 minutes long. Paragraph 3A long top level transfer of land. Ada ke top level. Pohila boleh dingoji. This clause has empowered a district or regional council to make laws with the respect of allotment of occupation or use for the setting apart of land. Di ada ke top level. Lapan ada isi dolang ho. And important matters relating to the legislative power of the district council had come up for consideration before a constitution bench of the Supreme Court in Sitaimon, Section 3 of the United Khasi Jante Hills District Transfer Land Act 1953 prohibited sale, mortgage, lease, barter, give or transfer in any other way of land to tribal, of land by a tribal to non-tribal, or by a non-tribal to another non-tribal. Pada paragraph 3(1)A ten puluh tante, non-tribal satu longley nam longley tribal area. It is written clearly here in paragraph 3(1)A because in paragraph 26 Rural Constitution of India, it clearly mentioned that Karbi Anglong is a tribal area. So how can the outsiders, they can buy land here? Konaka Ron pensi in which law? Konaka Ron pensi la tulang dat nongdiran nam nongmo. Laki aron ale. Lasi ladak top do lapen ke paragraph 27 lam nong ni thango that work ke job tabe in law masuk kumsi job long church. In law masuk kolane who are the tribals? The tribals are the indigenous people, the tribes people, the hills tribe people who are residing in Karbi Anglong. Who are those people? Kulutande Karbi, Dibasa, Garo, Rengma, Kuki, Khasi, Jentia, Latumsi Daki vote Jomongchodi. And those people can only become an elected person. They can stand for the election. They have the right to give votes.
Seta non ke paragraph 20 dan parlin tha. Kopi lo parlin ke angta men ke bang masih non ke tiket tapi turun. Kupulia konstituensi on sason West Kamengo. Bihar men ke bang ambang kupawan kumarai masih ini sih paman. Diupangi no sason itu tengok ke. Pokoknya na konstituensi sason tengok ke. Tala ta tribal area lo situ. Lalu. Lakan paragraph 10 along that this power of district council to make regulations for control of money, lending and trading by non-tribals. Paragraph 10 yang berkaitan dengan non-tribals itu, lada behab bepar openly nanti oleh. Nanti untuk ialah dengan teknologi hala kopiah market bola, Bogijan market teknologi kenal itu. If you look at the Bogijan market, how many tribal peoples are there? Bagaimana tu si business claim hora Bogijan lah hiji loh nang kunau. Setelah dak paragraph tena teng bolan te, latung ada aning hang link ada han tu joran le, dukan ang biong le. Except council na latung alu abe bolan te. Satu aning hang link satu claim le. Lasi aron alam itu kacini kenan so, aron alam bang itu kacetan cimun kenan so. Lalu, lasi kacetan alam dolan, mereka jutsi. The last, dari kami tunggu lalu, itu Aphlc itu kajaknya, we stand to lead the movement of autonomous state. We stand for the people of Karbinong Dimaso. Lastly, what is the movement of autonomous state Polodangre? Ini tuh hempek yang jadi ngomongin proksikat dulu. Sita ini tuh nona cuncer. Indian Constitution Article 244 yang ngetop dulu. Indian Constitution that Article 244 ini kita talk about Indian Constitution Article 244A, formation of an autonomous state comprising certain tribal areas in Assam and creation of local legislature or council of minister or board therefore Budako. Lasi template yang nikan trokem nikan troksikat dulu sih people is ikut nol. What is the reason? Kekeh pot itu cini loh, ini tuh mulai rapi nanti apa kekeh pot itu beranjak hangus seda. Islam mana itu cini ngai, Islam mana itu ningsi itu. That article 244 along Islam kecok pon cok tu, Islam cekong itu hanya kecok pon cok tu, kupiah cekong mana itu cini mah. Jadi tak pohir tu, nih apa lalu yo. Notwithstanding anything in the Constitution, Parliament may by law form within the state of Assam an autonomous state comprising whether wholly or in part all or any of the tribal areas specified in part 1 of the table appended to paragraph 20 of the 6th schedule and create therefore that article 244 yung kagalalo article 244 karbyang lopen di mahasopan hemprek PG pusitame 6th schedule of the Constitution of India paragraph 20 ating mensi hemprek kinangji paragraph 20 lo mupisit kita lo paragraph 20 lo ngetoke karbyang long and di mahasaw is a tribal area jadi tribal area pulutan de laki ingong sohawar puluh lasik hemprek na pisitame dake tribal state si manjina lagi dake general state manungi general state pulutan de long asam asam dake general state lo lagi Sikhiru abelo lagi angta menjelang lagi cik untaran dolong lo leta nang lo sakuri kan lo bota nang jomong lo seta karbian lo samson kelakar sikhiru area posi sikhiru lo tendensi hemprek lagi lapan so sikhiru do ko aja ni satu teman asam do meratum India do meratum teman hemprek nang bidung dedek hemprek nang bideta inglo sotunsi cingkur munaji inglo sotunsi bojo longcoji inglo sotunsi minister long cotpo inglo sotunsi sakuri long cotpo laso joinnya pada masih ini tumpah hemprek nang kikut deh. Setelah 6 itu lah paragraf 20 nang nelo otonomos nang pidana program pe 6 itu pacar update nang kayak itu ham otonomos nang pigaji. People program pe 6 itu nang saya ambil program pe lagi general state lebih mantap. Laksana itu Raat itu nang jomai no. Nang itu general state sih naik mah, tribal state sih naik. Tribal state sih naik program pe ada break itu manghulu nang nelo Aphlc nang itu nang cerang nang itu tuh Iklan kita kata upaya Aphlc kepan tangja pan, Aphlc kepan hija pan itu kampian. Lapen, nol perang kemanjana, MP election ho itu masa jaya kepan apa? MP ko itu ber. Ini tuh nanikan proxy cek selesai. Lapan soal artikel 244 paragraf 20 yang ber, hemprek ini dia apa? Alam itu cukup luna. Kita mengerti apa itu? Dan hanya sih di dalam table kalau